dolazim iz Afganistana, došao sam 2017 ovdje. Kad sam ja 2021 sam pišao fakultetom, sam ne mogu biti to teško ovog fakulteta da upisim tako nešto. Bukvalno je osjećam ovdje na fakultetu mnogo lepo. Sjedim sa profesorima, uzem neko savjet i tako nešto, kako da slikam i imam najviše društva ovdje i imam drugari i drugarice. Želja dolazi od kad sam bio dete, tinejdžer nekako. I onda uvijek sam htio da imam nešto da prezentujem na taj Fashion Week i ono što ja želim da radim to je da bavim ženski odeće. Mislim neke haljine, elegantne nešto tako. Kako sam upisala ovaj smer, na početku sam htjela da isprobam kako je i da li će mi se svidjeti i baš sam se pronašla i svidjelo mi se. Baš sam vidjela i dok sam tu stručnu praksu radila koliko su bili zapravo ljudi zadovoljni sa tim zubima i radovima. Ja sebi kažem uvek, ako ovo završiš, onda na kraju ćeš ovo znati. Pa to, vjerovatno, mi je motivacija. To je vjerovatno, pošto sam radoznala osoba, volim da znam. Like sport in general, to play football or to be part of football, and I took exam to do occupational therapy. Actually, I want to finish the school, I want to fight hard, and I know it is not going to be easy for me, but I want to try. On ima, kao što vidim, jednu dobru osnovu da bi mogli da tražimo taj njegov lični pečat. I tu će on postati profesionalac i nadam se da će da sledi svoje impulse. Ono što znam o Farah to je da se pokazala kao odličan profesionalac, da je odlična u komunikaciji kako sa pacijentima, tako i u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima. Kati verujem da je mnogo napornije nego našim studentima iz razloga što ona studira na jeziku koji ni na koji način nije sličan njenom maternjem jeziku, tako da je i taj jezik morala da savlada. Ja mogu da kažem da se ja zaista divim njenoj upornosti. Sami kroz kreativno stvaralaštvo zapravo može da pronađe i osvoji taj prostor slobode, jer je stvaralaštvo jedan univerzalni jezik koji jednostavno prevazilazi sve barijere i poteškoće. Imala sam financijsku pomoć od početka, što je DAFI stipendija. Mislim, to organizuje sve UNHCR. Stipendija mi pokriva školarina, ispiti, pošto se svaki ispit plaća. I nešto dobijemo kao stipendija. Mislim, to potrošimo za stvari koje nam treba, na primjer za materijal ili tamo vamo. Access to education is a guaranteed human rights. Access to universities is exceptional, and particularly for refugees, people that are on the move, who have been forced to leave their country of origin. UNHCR, through a program called DAFI, grants them that possibility to have access to universities in Serbia, for example, that provides education to them that can help them to build their future and to make their future sustainable. Imam plan da pravi neko izložba. Imam temu kao samo portret, da pokažem izbjeglice, djeca kako si oni imaju život, da kažemo. Naravno da prvo završim to i da imam dovoljno znanja da mogu samostalno da radim. Pa moj prvi cilj je da imam svoj brand. Verovatno najbitnije za svaki dizajner da ima nešto od sebe, mislim nešto svoje, da može da kaže ovo je moje. And I hope when I finish studying, then I will be lucky to have a job through my field of study. Ja bih voljela za 10 godina da budem u tom mjestu gdje
da ne kažem da sam neophodna, ali da ljudi znaju da mogu nešto da doprinese. I think the future is bright. I think